Guys, diyan nag snowblower me. David! Looking good. Yeah, I know. See? Wanted to make a video of taking away from the Michigan today. Ibig kaya ako yung trabaho, ganahan ko no si Zaddy. Si Zaddy na lamang. Pick up the box. This one? Una mong lingaw dire. Don't put it away, right? I know. You're holding up progress. Wamilingaw, muna yung kauban si David, 71 years old, trabaho gihapon. Look, David, the man, Good man. the snowman. You are the snowman, David. Hey! Kana muni smoking area amo ning kami nagtao dani. Among giundangan kay parang tugnawa man lisod di tao dagatop. Can you use that on the grass or not? You can if you watch what you're doing. Well, Okay. I'm not going to fucking snow blow the grass. Oh yeah. Buanta. Man, buanta og ice man. Slow. Here.
Muna yung mga kauban. Na silang duha. Si Joe, si Ashley. Nagkuan ko, nag-init po ko sa paniod to. You look good in that. That's why you need to have a girlfriend. Talagang sudaan nga na ta. O niya, agbulingan na. O, na yung nagduwa. Kuha sa kukuan. Kutsara. Kutsara. Ay. Mga sapatos sa magduwa og bowling ano ni. So ngari ko malingkod. Way samok. Mao ni akong sudan. Utan sagol-sagol, sari-sari nga nay manok. Oh, si Cheryl nagluto ani nagandam. Salamat sa akong kinakusgang asawa. Akong kinakusgang tubig. Niudto na ta kay gutom na.